Assalamu alaikum жалпы кадырман кыргызстандыктар. Ылдам кабар каналынын катталуучулары, жалпы биздин көрчүлөр, кандайсыздар туугандар? Бүгүн мына ушинтип биз туугандар, биздин ойдогу мына ушундай муравейлер менен аз тапта Кыргызстанга кызмат кылып жаткан Абдырашт агабыздын Оштогу кеңсесине келдик. Сиздер көрүп турган жер туугандар, бул тараптан мына ушул жолдун баш жагынан Горгай аркылуу келсеңиздер болот. Бул жерде Оазис үй бүлөлүк эс алуу борборун жакшы билесиздер. Бул мына туугандар көрүп турган трасса, бул объездной туугандар. Мына ушул жол менен барсаңыздар, Западный тарапка барасыздар. Анда жакшы адрести эске алып, Замзам турак жай комплексин эске алып, мына ушунун бет маңдайында жайгашкан. Ушундай муравейлердин бүгүн жаңы потоктору менен Абдырашт агабыз тааныштырат. Ассаламу алейкум. Жакшымы? Иш жакшы ака? Жакшы, шүкүр. Кантасыз? Жақсы bo'lyapti. Kelyapsizlarmi? Keldik. Muraveylarni bir senalarini, yangi senalar chiqdi. Qirg'izistonda narxlarni tushiryapmiz. Keskin tushirib, elga yaxshi bo'lsin deb senalarni tushirdik. Sababi Bodo zavodimizni Xitoydagi eng katta brend Bodo zavodda dilerligini o'zimiz oldik. Endi Bodo faqat bizga beradi muraveylarni. Biz shuning uchun elga arzonroq sotamiz. Yaxshi. Arzon berasiz. Ha, любой zavoddan biznikini arzon qilib chiqaramiz endi. Yaxshi. Shuning uchun bitta senalarni 10 ming, 5 ming, 20 ming senalar tushirib o'rganmiz hozir. Yaxshi. Arzonchilik ekanda. Endi bu yog'iga hammasini arzon sotamiz. Sababi shu. Bodo fermasini dilerligini o'zimiz oldik. Yarmi O'zbekistonda chiqadi, yarmi Xitoydan keladi. Faqat biz sotamiz. Bizdan boshqa hech kim bu brendni sotmaydi. Shuning uchun senalarni tushirdik. Uqdingizlar-da tug'anlar, эми бүгүн muraveylerге арзандатуу жүрөт экен, андан тышкары жаңы сапаттуу мына ушундай бензин менен жүргөн. Бул кандай болуп калат бул? Бул бензинли келди. Бул бензин muravey, Ha, завод bilan kelishib uni benzinli qilindi. Вообще karandasi 1,5 tonna yuk ko'taradi. 1,5 tonna. Motor 2 kub, Zenshin motor. Ali Suzuki, Herald Davidson mototsikllar bor-ku. Shunda brend motor chiqargan. Zenshin Xitoyda eng Xitoyda zavodniki bu. Yaxshi. Benzin bul yerdan quyuladimi? Yo'q, radiatorning suvi. Ha, radiatorning suvi ekan tug'anlar. Ha, benzin bilan tug'anlar bak ustidan quyadi ekansizlar. Bu adresga prava kerakmi? Prava kerak bo'ladi, nomer beriladi. Nomer da beriladi, ha? Nomer beriladi bizga. Hozirgi kitobda Qirg'izistondagi hozir ушул жерде бағасы qancha? 220 ming so'm. 220 ming so'm kemi bo'ladi? Tushib berasizlarmi? Tushib beramiz, juklarasiga yordam qilamiz, tushib beramiz. Bu toqqa ham ketaveradi. Toq menen da ketaveradi, qolsa benzin menen. Toqqa, podyomga. Ha, podyomga chiqib ketaveradi bemalol. Ha, bo'ldi. Bu toqqa yurib faqat to'lka benzinga yuradi bu. Benzin menen gina yuradi ekan tug'anlar. Benzinni so'rashdi, benzinligi kerak bizga, benzinligi. Ha, bo'ldi. Көпчүлүк Кыргызстандагылар бензин менен жүргөндө керек дегенден мына ушундай атайын бензин менен жүрө турганда чыгарып Кыргызстанга келип ушу сатууну уже жүргүзөт. Водитель отурады, бекке жардамчы отурат. Жардамчы отуруп алса да болот. 1,5 тонна дедиңиз, а? Жакшы. Тесттен өттүбү Абдыраштка? Минип айдап көрдүңүздөрбү? Ha, жүк менен айдап көрдүк. Olgan odam buni apketga qilish kerak. 500 km apketga qilish kerak. Sira жүк жүклөмөстөн ozgina жүк жүклөp apketga qilish kerak buni. Keyin har 500 kilometrdan keyin jag'ini almashtirib, keyin har 1000 kilometrda yangi joq quyishtirib maslasini. Apketga qilib, yaxshi bo'lsa ancha yilgacha deydi. Benzin туугандар. Көп жылга чыдайт дейт. Мына шериги да бар экен бул жерде көрдүңүздөр. Андан тышкары мына ушул булар электро, а булар? Ток менен. Канча бунуңуз? Адам ташыйдыган. Bular 105 ming, 110 ming edi. 105 ming, 110 ming dеңиz. Ha, endi hozirgi senasi 95 ming. 95 ming. Hozirgi senasi 95 ming ekan tug'anlar. 90 Bododan tushgan senalar tushib tashladi. Bunisi undan kichikroqi 100 ming edi. 100 ming. Bunisini 90 ming so'm. Bular qancha yuradi bundangiz? Qancha kilometr? 50 kilometr. Buldagi? Bitta zaryad 50 kilometr. Buldagi qancha? Buldagi 50, buldagi 50. Bir zaryad menен 50 kilometr yuradi. 600 kilolik. Бул 600 килограммдык туугандар. Бул дагы Bodo фирманын, бул электромобиль, бул дагы тууганда билесиздер. 600 кило ток менен жүрөт. 52 аккумулятор. Борти 600 kilolar borti 1.60 ga 1.10 bo'ladi. Bir senasi 135 ming so'm. 135 ming so'm ekan tug'anlar. Uqdingizlar. Bu kabinka. Ichkasi bor, magnitofoni bor, ventilyatori, luki bor buni. Zadniy kamerasi bor. Ayrimida senasi bo'ladigani 165 ming so'm. 165 ming so'm bo'la turgan deydi tug'anlar.
Бул адрашка эме канча көтөрөт бул? 600 kilo yük ko'taradi. Бул да 60-70 euro? Да. 60-70. 60 kilometrdik. Средний 60 км жүрөт. Бул эме сал кичинераак болот экен, а? Буга караганда. Жокомно бирдей экен, а? Birdek. Birdek. Bir razmer 1.60 1.60 ikki birdek. 1.60 ekan to'g'ri. Ko'rdingizlarmi? Бул жагы ушундай окшош экен катарынан, а? 4 odamligi bor, 5 kishiligi bor u yerda. 4 адам дагы бар экен мына жерге ортасы. Бунуңуз канча эле? Hop, bu 210 ming edi. 210 миң эле канча болуп атат азыр акция менен? 90 ming. 190 миң сом тууганда. Yük ko'taradi, 4 ta odam ko'taradi. Жакшы. Туугандар көрдүңүздөр. Кутуңуздар улантабыз. Мына бул нан-пан, холодильник сыяктуңуз канча? Bu haligi budka. Budka. Холодильник bas budka. Bundan 50 demak magazinga bir produktni sotganini olishyapti magazinchilar buni. Buni 180 ming beryapmiz. 180 миңден берип атасыздар. Жакшы. Уктуңуздар туугандар балалар. Катардан, 3 катардан бул жакта тизилип турат. Андан тышкары бул жагын өтөйлү. Так. Pol kabinka. Pol kabinka. 1 tonnali. 1 tonna. 1 tonnali. 1.80 ga 1.30 bo'ladi bort. Bort. Bizniki akkumulyator 58. Eng chong akkumulyator 58. Motor 1.5. Miya ham 1.5. Shunday bo'ladi. Hali 45liga 1200 lik emas. 1.5 motor, 1.5 miya. Akkumulyator 58 eng cho'ng'idan. Yaxshi. Senasi 170 edi. 170 edi. Hozirgi dandama men 155. 155 ming so'm. Arzon. Yaxshi. 175 dedik, hozir bu ikkita faraligi. 175 edi, 60 bu. 160 hozir. 160 tug'anlar. 160 ming ekan. Bularning ham akkumulyatori eng cho'ng'i 58, motor 1.5, miya 1.5. Yaxshi. Tushunibdi. Qatardan ekan bulardagi. Jalan o'xshashlar ekan. Mana ko'rdingizlarmi? Shularni olsangizlar bo'ladi. Mana bular qancha bularimiz? Bularning zontiga jo'g'lig'i, xuddi shuni. Bular 155 ming sotilardi. 155 mingdan. Hozir kitobda rekord qilamiz, senasi. Qancha? 145 ming so'm. 145 ming so'm. Yaxshi. Motor 1.5. 1.5. Miya 1.5. Akkumulyator 58. Akkumulyator 58, motor 1.5. Bunuz qancha ko'taradi? 1 tonna. 1 tonna? 1 tonna. 1 tonna ekan tuğanlar. 700 emas. Bularda 1 tonna adrashka? Bari 1 tonna. Mana qatardan 1 tonna, 1 tonna. Yaxshi. Uqdingizlar balalarım. Shunday arzondatib olsa tuğanlar barыңыздар. Ekranlarga, nomerlarga байланыш tez arada жетишип калганга аракет кылыңыздар. Катарынан mana shunday olib жалтыратып, таза кылып тизип койгон. Адраштагабыз. Скутерлер каягыңызда? Скерде бар, скутерлер. Ташкарда эмес, скерге коюп койгонбуз. Скутерлерди сырттан дагы көрүп келсеңиздер болот. Каласаңыздар мына ушул ичкерде дагы жайгашкан. Мына тугандар. Скутер көп экен, а? Скутерлер мына сенасыны. Мына тугандар, скутерлерди көрүп атасыздарбы? Булардын балалары канча? Абдрашка канчадан канчасы мун? Клиент келет да, канчадан канча демейди. Унусы канча демейди. 40 ming so'm berib любойni minib ketaveradi. 40 ming so'm berib любой minib ketaveradi. 40 ming so'm beretkensizdер, тугандар. Каалаган чекеден чертип алып минип кететкенсиздер. Shunday. Жакшы. Бул жагыңыз? Bular сырттагылар эле? Сырттагы bular. Жакшы. Анан запчас маселеси кандай Абдрашка? Запчастlarni ko'rsatamiz. Ilojim boricha tushuntirib beraman. Lekin elatadi, qirg'izcha so'yla dedi-ku. Endi qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Faqat men Qirg'izistonda o'zida bo'lmayman. Namangonda, Samarqandda, Buxoroda, Jallabodda har joyda magazinimiz bor-da. Ilojim boricha elda xizmatdamiz. Qirg'izcha so'ylashga harakat qilaman. Endi o'rganamiz sekin-sekin. Lekin bu yerda hali qirg'izcha so'ylayotgan klientlarga qaraydigan bolalar bor. Tushunibdi. Mana tuganlar. To'g'rilar, zapchas kengina любой muraviyga, skuterga har qanday zapchas bordi. Mana bu yerda o'qlar, zaryadniklar, bokovoy oynak, ruchnoy tormoz, reduktor, har qanday muraviy reduktor, vilka, akkumulyatorlar, balon, har qanday kurishga, kamera, sirop, kengina bu yerda. Boltdan boshlab bor jo'g'ina cheyin topshirilib o'tganda. Motorlari bor, miyasi, gaz ruchka, fara, bari keng bu yerda bor. Tuğanlar zapchas masalesinden hech qanday qiynalbay etkensizlar. Shuruvidan boshlab bor jo'g'ina cheyin bor ekan Abdurashtoningizda. Qayerga desalar, dastavka qilamiz. Qaysi bor, qaysi oblast bo'lsa dastavka qilamiz. Telefondan bizga suratini tashlasalar, biz shundan bor deymiz, senasini aytamiz, jaxshi desalar, biz dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Yaxshi. Mana tuğanlar, ko'rdingizlarmi? Barыңızlar tez arada baylanışasizlar. Mana shunday
skuter, muraviylar tuğanlar.